Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kajing melian banyak ren kai than hayeng hasam, ne bat laki perlok parajor, dakik tien ki basuya penbuat tang dakaba syuas ngau na ki waipan. Klem datep tikena syapang kata kaktien, la kalong kababhan ka basneu. Teng-teng ka pensongsi pat ya kiwei. Bat kalaru banwan ra ya kejing bam sultanat. Kani kalaja ya kawei kalong kami kabalatep kerteng kum ka kong iba ringhang. Kani kalong kami ru kalakran kai lengba kijing tho. Haki comments jong ka Facebook da ka baong lingam bambril. Bat kani kalong kami kalai tho bakam tep bakani kejing tho jong ka kan long penban ka bakta mat yong ya kiwei pan. Kani kejing tho jong ka kong iba kala penbitari ki samla jong ka than lengam ki bala dawa naka bakadai ban panma mardor. Bat aipo ya ka saw paprakanta. Haka arpo artrek mentau naitung arajar arpo kakong iba ringhang kalapon siya ka Batisi TV. Ban pan map siya kipai ba kathan lengam halor kini kijingkan tho jongka lengba ka Facebook. Bat kani kalong kami kalapan pau bakala babe halor kani kijing tho. Amdi tadaki nambar rohi nambar badik data ka jumpa kala jong amdi pangalit nangam suto stawi trek ikut to kaporo. Kabisam lambat latau kan pesusi iki. Ki kai kada ko penlong fi wa pin tho untuk mo Ngam suto stawi raba. Rambut ben suya kerkai hen ngam tip repat pakati ke sijing sisya. Ngam tip hiru badan sisya kata ro. Rambut buat ayi ro longi dai suya kerkai bi kum tata. Tolong tentang isya keren kum ta. Dan di badom kum tu bayi dom yu kum tu longi isya omit kum tata. Tadi balik tam yu kum tu longi isya omit oh lengam bambriu ya kum ta. Dalam tip irapan damar pa long damut tempat kaditang kejengkran kai hang tu komen ro dalam tip badan kita ro kata kalengam ngam tip repakadan sisa long kam dei ga fi la sanang ba pi thau ya ki sa ngam sem lamut bentau yaki hendai dei tang kejing yu jong ahi long ngam ko ai ban pensusi yeno ru ban ngam tu pensusi yeno ru te kai ka khobor wa firan man ai saki beki beriu ki badawa na piu kin pan mam na kalyang jonga ka ibaran hang kaklay pan map na pi ka than lengam paro na lor ka ni khobor pamit bada ka jim bakla jonga hi akum kan tho sipi kum to na ka jim bam tem ka jim bam su tho ka jonga haga ji sisa ngam cham lambun benton yeno ru enai ka ni ka baro ka di tang ka jim bakla jonga bada ka jim surit asom amat pan map sipi baro bapin sompa ban map yang Kani ko khobor ka baka Batisi TV kalawan ra syapi kipat ba lese kala ru banlong kum kajing snang ye ki waipan. Baki dai ban tengkan bahai ka ktien ka thlet shuwa ban kren bat ngim dai ban chupadia rumah khamtam lele haki social media. Yo baka jingkren jongki kan phalang pan ban chawai bat yo baka dai ka jingkren ka bakta mat yong bat ka ba pan sngusi ye ki waipan.